Jadi ujar ulun ini bini kang ai hendak menambah. Jadi bang ujarnya pian itu tasara. Ulun tuh takuni kenapa ma izinakan laki hendak menambah. Karena bang inya suah mendengar ceramah bila ma izinakan surga dibeles Allah. Namun kayak gitu ulun kada umpatan tarusan aja berkisah Lawan ajil aloh nang ada di muka ulun hendak bepada masalah tuh jujuran ulun angger sudah duit 100 juta apan sasa buah bila nyapian hakun aina kita tinggal lawan pian bepada lawan bini tuha bertiga kita sarumah. jadi pemakai ulun memadahkan bila hendak berbini cukupi hulu ilmu lawan duit banyak kifian namun bertiga sarumah kasihan bebinian bini tuh di rumah kalau pina pangkada tak pakai sekali sabulan jadi lawan pian ulun main puakan bila bujur mangai hendak pian bebini pulang nyaman imbah madihin ulun manggeni iyakan Jadi lawan pian memadahakan haja nang lawan ajil geluh nang beduduk di muka pian hari ini besar liwar cantiknya nang istilah kata anak kaya listi kajura dilihat di sini lain tulang potongannya pian betahi lalat nang kaya iis dahlia lalu tak lupa ulun warna rusakan mangai ajil geluh tuh tak tawa bujuran kalau si din tak tawa ma ambil di perasaan jangan mangai pian kade bergegayaan nang itu ajil geluh sudah siap lawan pian jadi lawan pian ulun padahkan hari ini apabila hari ini membuat dalam hati lamunnya kagenangan para haja tuh menunti tunti haja ulun berdiam di belenti lalu terus kita bermandinan jadi kami berlanjut hari ini mau ucapakan kepada nih bang abang enang memberi sawiran ngini 50 pulang mana behibian mudah itu rejeki nang itu memberi pian dilencarakan nah acil nang gimoy sekalinya mana bahakan jadi acil nang gimoy terima kasih banyak silah kami lawan pian jadi nang tak lupa iyakah bini pian iyakah nang bini sekalinya bang mangle tak kenal bini amang ini tentunya jadi lawan pian kulon ada beri bahasa amang lawan bini kayak tupai maragep nangka jadi lawan pian hari ini ulun padahi dasar bungas benar pian beisi bini jakanya masih bujang mangai ulun tampahe jadi lawan pian ulun memadahakan nang ini bini pian liwar kabubungasan ada pang istilah paribahasa memadahkan nang kaya bidadari gugur dari kayangan lalu betarus ulun bermandihinan jadi ulun menyapa nang ada ditulisakan lawan abang Royani nang mana sampian ini abang Royani ujar nang ini mangai hendak bebini anom dalam hati main puakan jadi lawan Royani bertaan kita doakan mudahan hajat sidin pastinya dikabulkan sidin bebini anom mudahan bulan depan amin Allah bulan depan jadi pang ulun berlanjut menambahi na ulun nih menyapa haji mahlian sah nang mana tuh di sini jadi tuh bang haji ulun kada kawa lawan pian ma itehe doa haji lawan pian hari ini mudahan ini pian nah ulun mandoai masalah di doa kita ucapakan bedahulu hari ini malah sawiran atar bedude jadi ngini doanya mudahan tadi haji mahlian sah sehat setiap hari mudahan awak pulang pian naik haji
jadi betarus pulang ulun manyapai nang ngaran nih Bang Amir ada juga di sini. Jadi Bang Amir kami nang hari ini sakader nang manyapai lawan ada bubusnya mangai juga di sini. Jadi wan bus Samsudin busnya di ngarane dilawan pian ulun mama dehi nang mana bus Samsudin angkat tangan tuh di sini. Jadi lawan pian ulun mandoae tuh ya tuh bang busnya beruku hari ini. Jadi lawan pian ulun mandoae mudahan tuh usaha selalu diberkahi. Jadi bus Samsudin juga ada hari ini nang ngaran tuh bang bus pasti mangai sidin nang itu banyak beisi rugi saumpama bilang ada manambah bini. Lawan bus Samsudin sedikit ulun padehi jeles pian duit banyak benar beisi ngaran gitu duit kada pacang dibawa mati. Jadi lawan pian ada saumpama ulun mahandeki musiha bus Samsudin pian kada delegi harau bini pian bisa tuh belegi. Lalu betarus kita pemadinan. Jadi nang tak lupa hari ini ulun ucapkan kepada ibu bapak yang sabar taat. Tadi nih bang sudah membaca akan rekwisan dari pian banyak benar ini 5 kertas kami menyampaikan. Jadi nang tak lupa mudahan sehat terus pian para jekian. Amin. Usaha di sini diberikan keberkahan. Amin. Jadi nang tak lupa madihin kami lanjutkan terfokus wan Pak Haji nang sidin berdiri potongan kadinginan. Jadi wan Pak Haji ulun menyapa pian nang itu Bang Jaya potongan orang kadinginan. Nah tangan sidin dibuat pulang ke kantongan. Nah tangan sidin pulang dikeluarkan. Jadi lawan pian bila hendak tatawa kada usah ditahan-tahan. Jadi lawan pian ulun doakan mudahan tuh Bang pian selalu disehatkan. Jadi bang menyapa lawan pian di hadapan pian tupang jua guru nang hanyar datang. Jadi selamat datang ulun mengucapkan. Jadi lawan pian silahkan dulu makanan. Lalu kita bang pulang di sini bersapaan menyapa di amang berduduk di belakang. Nang hari ini memakai baju sasirangan. Jadi nang lawan pian memakai baju betik betatai lawan bini pian. Jadi lawan pian ulun betatakunan iya kah dihige nang itu bini pian. Jadi sidinnya mangai ulun ucapkan kalau dilihat nang bini dasar bungas bujuran. Jadi nang tak lupa ulun menyapa pian mudahan Tuhan pian selalu disehatkan. Nang segala hajat mudahan dikabulkan. Nang kipas angin di tangan kada belepasan. Kalau tuh nang laki pisau kada beempian. Jadi nang tak lupa kita nang hari ini pulih nang berdepatan. Mudahan panjang umur Tuhan kita bertaat. Karena dilain waktu insya Allah berjumpa pula. Jadi bang amang ada pulang maatarakan tuh ya tuh bakartas harga 10-an. Kenapa amang bedikit maatari sempian. Jadi nang lawan pian ulun memadahakan. Andak tuh di sini kami menyapa pulang lawan amat Islamik beliau diberi ngaran. Jadi amat Islamik ujar nang ini amang lawan kami mamadahi. Amang amat hendak bebini lagi. Jadi nang tak lupa pulang ulun menyapai. Jadi nang lawan bapak terima kasih hari ini 50.000 nah sidin mamadehi ngitugin bang menjulung atas izin nang bini. Jadi kalau dilihat pian tuh bang paai besar gegeh sekali. Cuman mangai sidin apa ujar bini ada nang 100.000 lamun kawa mangai dibagi lamunnya saurangan ulun mangai behiri. Jadi duit gini kita tuh dibagi 50 nasauran tapi pian mandoae.
mudah memberi, mudahan buhan pian selalu disehatakan. Amin. Sehat buhan pian, mudahan para rezekian. Amin. Rezeki didapat diberikan keberkahan. Amin. Mudahan tunang bini mangai betianan pulang. Amin. Adeanan pulang. Tadi pendoa sudah didoakan, mudahan jernang bini pian betianan. Lalu nang terbungkus lawan acil bedangkakan, pian hari ini lawan kami kalindungan. Jadi nang lawan acil disambet bedangkak langsung berdiri pian. Jadi nang lawan acil pabilenya tatawa, kade usah betutup cilai muntong sampian. Kade jue pian di tengah gigi belua, kade usah pian bangai tuh merasa tersinggung perasaan. Jadi nang lawan pian ulun doaakan, mudahan beretaan kita beumur panjang, kaina di lain waktu kawa bedepat pulang. Jadi nang menyapa pulang nang lawan beba nang maatar sawiran. Nang lain nang tak bukan ujar nang amat cai atau abehnya ajem. Mana abehnya ajem sakadar hari ini ulun memasanakan. Ujar lawan bini jangan terlalu hantam, kalau pina bini ujar jadi pulang. Alah jadi pulang. Awal jadi bang kami di sini melanjutkan sebelum ada di pulang nangin di datang kesini buku catatan. Baik kita berdoa kisah kita beretaan, nang hadir di sini bukan kita beretaan. Jadi nang ini doa ulun malantonakan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berkati salawat mudahan tupang berkat di sini kita tak dapat. Kita panjang umur beretaan beawak sehat. Mudahan sehat kita tentunya walafiat. Mudahan sehat kita iman bertambah kuat. Mudahan rezeki beretaan meningkat, segala usaha mudahan beberkat. Mudahan bila bulik beretaan kabul hajat. Mudahan beretaan kita dapat syafaat darilah baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan beretaan kita pulang selamat dari dunia ini sampai ke akhirat. Jadi berdoa sedikit ulun lanjutkan, ujar ini tak lupa bertaan pian doakan. Kami lawan pian tampulu bertemuan, kita doa berdoa tampulu berdebatan. Ini ada pulang sidin mana behi sawiran. Ini nang tak lupa kaina kita ucapkan, mangai nang ini pulang pian memadakan. Jadi nang madihin doa ulun lanjutkan, di mana pian begana amin akan beretaan. Jadi kita berdoa rezeki paling tinggi, mudahan beretaan selalu disehatakan. Amin. Sehatnya kita di jalan ketaatan. Nah, hadir di sini segala hajat kita mudahan dikabulkan. Mudahan beretaan kita para rezekian. Rezeki nang didapat diberi keberkahan. Rezeki di langit mudahan diturunkan. Nang dalam parut bumi mudahan dikeluarkan. Mudahan rezeki nang mana pina sulit mudahan dimudahkan. Rezeki sedikit mudahan dibanyakkan. Jadi nang berdoa terpenting beretaan, di dunia ke akhirat kita diselamatkan. Lalu berlanjut di sini ulun menyapa atas permintaan amang tadi di nang maatar kamu kami tuh menyapa. Jadi terima kasih Pak Ailawan sampian kaina tuh menyapa kita doaakan. Mudahan tadi bepa napian bebe juhebang pian panjang umur selalu disehatakan. Nang apa hajat pian mudahan dikabulkan. Jadi betarus kami bermadihinan, tak lupa nang menyapa lawan abang Raihan. Jadi abang Raihan ini bermata sipit lawan awak lamak pulang. Jadi abang Raihan
Raihan ulun main puakan. Ujar Abang Raihan mangai masih bujangan, ada tatakunan dari ini kawan. Apabila ujar kawin Abang Raihan sampian. Jadi Wan Raihan hin tadi bernama, jadi ujar sipit beliau diberi mata. Jadi lawan Rihan memadahkan haja, mata pian sipit ujar nang kaya Cina. Lalu terus kita nang bermadinan kepada ibu bapak di sini sabar taat. Jadi terima kasih tak lupa kami ucapkan, nang mana tadi sudah pian memberi sawiran, baik nang bapak tadi nang dehi bapak lohan. Jadi terima kasih pak lah nang lawan pian, mudahan sehat terus berdua buhan pian. Nang istilah kata pian kada penggeringan, jadi nang tak lupa di mana pian begena selalu dalam lindungan. Jadi nang berlanjut kami bermadihinan di pamangkih nang saberang kita bertemuan. Jadi nang tidak lupa kita sekali lagi nang geser pengantin baru mangai didoakan. Di Bang Ulun di sini mendoakan gesan pengantin baru nang di Palaminan. Bila ulun berdoa amin akan beretaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudahkan disal berkat ni salawat, mudahan tu pengantin pian laki binian, pian panjang umur berdua sehat badan, sehatnya pengantin di jalan ketaatan, sehatnya pengantin dikuatkan iman. Mudahan pengantin pian para jekian, mudahan pengjua pian nih tuntong pandang, pian ruhoi rahayu di dalam kehidupan. Mudahan pengantin di mana tuh bagena selalu dalam lindungan, dunia akhirat tak akan terpisahkan. Jadi pengantin sudah kami doakan, lalu terima kasih pulang nang lawan amang nang bebeju hirang. Ini ada pulang menambahi sawiran, kayaknya bang banyak salawi ulun dapatkan. Lalu terima kasih ulun lawan sampian, tak lupa mangai ini nah ulun sapa akan. Lawan Deni ulung mana diberi karan, jadi Deni ulung sakadar main puakan. Jangan talo beunjun karena jer sariki bus sudin sampian. Jadi nang tak lupa orang tuh maunjun ada karugian, contoh kayak Abang Harni awak liwang hira. Jadi lawan Deni aman mama dahi pian, lamunnya tuh beunjun uli heje sampian. Jadi lawan pian ulun mama dahakan, bulih pian beunjun tapi tumur satu dahulu kan gawian. Lalu terus kita bermadihinan, tadi Deni ulung sudah kami sapa akan. Jadi nang lawan pian kami melanjutkan kepada ibu bapak di sini sabartaan. Jadi lawan pian ulun main puakan kepada ibu bapak nang hanyar saruan. Nang mana belum makan silahkan dulu makanan, karena bang menunya sudah disediakan. Jadi lawan pian hari ini kami ucapkan selamat nang berjumpa kita sabartaan. Jadi pengantinnya nang ada di hadapan, dilihat amang uai dinama mici kepala nang apa dipikirakan. Tahu wai mangai pian malam ini pacang nyaman. Alah pacang nyaman. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan, terfokus nang lawan ibu nang pian bekilikan, nang anak pian digindung taguringan. Jadi nang lawan pian ulun memadahakan, tadi tuh ibunya malamun juwe saurangan. Lalu di higanya ada Abang Salih, beliau diberi ngaran bebini di mentaas bini kita sampian. Jadi nang Abang Salih awak juwe katinggian, jelas pian berang kaya pagelangan. Lalu berlanjut ulun mana rusakan, lamun nang pian berang bujur kaya pagelangan. Biar nang tuh betingkah bini kada maning jelakan. Jadi Bang Ulun
diberi pulang. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan nang lawan ibus ijay ujar minta resto lawan buhen rombongan supaya ujar mangai nini bini di rumah itu mah izinakan nang ini tubus ijay hendak bebini pulang. Abang bini pulang awan jadi Bang Ulun pulang melanjutkan tampul Bang di sini kita bertemuan kami bernadihin tengah tuh 2 jam sudah merasa ai asara hai rakuman jadi nang lawan pian ulun memadahakan bila masih ada pian duit sawiran atarakan tuh kasini kami kadek besarahan nang istilah kata ulun memadahi pian jadi bemadihin apabila 22 menit dilanjutkan bilanya kadede madihin betahan jadi lawan pian kami melanjutkan sebelum kami berlanjut beretaan betapuk tangan Jadi betarus kami bemadihinan kasihan tukang kamera mangai kapan kapan jadi nang tak lupa tengah 2 jam sudah kami mainkan jadi nang betarus kami bemadihinan kayak apa tukang kamera adakah dalam hati hendak berubah profesi sampian baik jadi pamadihin nyata depan sawiran jadi tukang kamera kada tambahan jadi lawan pian ulun mau ucapkan nah ibu nang ini pulang 100.000 sidin manam behiakan sesuai haja bangai lawan amas di tangan liati amas sidin genal besabelen jadi tukang pian kami doakan lagi mudahan amas pian makin tahun banyak lagi karena amas banyak mangai nang hari-hari sampai amas nang banyak behimpil kaki gigi jelas tuh 100 pian memberi sawiran karena sidin banyak amas beisian jadi nang lawan pian hari ini kami doakan jadi lawan pian sebelumnya berdoa terima kasih lawan pian mudahan topang pian selalu disehatkan itu amas pian di kiri lawan di kanan mudahan topang hibak pagelangan jadi muangai lamunnya Bang Amas hibak di pagelangan ngalih jua bebeju mangai sidin bujuran jadi hari ini baik kita doakan mudahan mangai sidin selalu disehatkan sidin tuh pastinya selalu parajakian mudahan Bang Pian nang jadi orang sugih pamurah nang bujuran karena sidin sadar harta lawan jabatan mangai hanya titipan nang istilah kata kada dibawa mati kita beretaan jadi mudahan pian hari ini kami doakan yang ada di sini amin akan beretaan kita nang selamat dunia ke akhirat selalu dalam lindungan jadi Bang Amang hendak betakun lawan pian diberi 100 kita berapa menit madihin melanjutkan kira 5 menit madihin kita teruskan bertambah pulang 50 berarti 10 menit kami melanjutkan karena tengah 200 digabungkan berarti 10 menit kami lanjutkan jadi kami menyapa pulang ini sempian lawan topang pian nang ya di hambuko ada menyaksiakan jangan tapi tawa ujar diinfoakan karena jerbe ingin nang apakah maksud kawan jadi lawan ya di hambuko bangaran ulun ku tahu ai bang ai maksud pian ya di hambuko ngini ompong kada sing gigian jadi betarus kami memandikan jadi nang tak lupa kami main muakan jadi nang tak lupa pulang kami sapa akan lawan Haji Pauji nang pian hanyar datang anang nibus Tanjung juga datang sarua mudahan Haji Pauji pian kaina bulik selalu dalam lindungan pian bulik ke Tanjung mudahan salamatan jadi lawan amang ulun mamadahakan
50.000 ulun memberi ipian tarakan tuh duitnya gesen amang yadi hambuku tibangaran duit 10 tadi manggenti gigi bian jadi pangmangai ulun mah info akan nangaran mangai gigi larang wayah ini tangah 200 ngitungin kade asli jadi lawan pian baik kita doakan lawan tadi abang itu Bang Yadi mudahan abang Yadi selalu lancar rezeki nyaman tahun kaina kawaman ganti gigi jadi wan bepa ulun menyapa pian nang tadi pian banyak memberi isawiran jadi tidak lupa kami menyapa pulang lawan Haji Pauji beliau diberi ngaran mana tuh hajinya kami cuma mendoakan kada hari ini kami mau rahakan pian lawan Haji Pauji mudahan sehat terus panjang umur sampian mudahan juga pian selalu sehat badan nangapa hajat pian mudahan dikabulkan jadi betarus kita bermadihinan tadi 10 menit manglih kita lanjutkan pikiran 5 menit lagi memainakan jadi terima kasih banyak sabartaan baik nawan tuan rumah lawan kami sudah mengundang atau ibu bapak nang memberi sawiran jadi nang tak lupa hari ini kami ucapkan berjumpa nang di sini mudahan pertemuan kita diberi keberkahan kita salamatan mudahan sabartaan jadi nang tak lupa kami melanjutkan kami nang madihin hari ini menghibur pian jadi nang berjumpa pastinya berataan tadi nang kita terfokus ada kalau menyapa nang itu lawan ibu anak sidin tak gulingan jadi kalau dilihat mangai nang itu guring liwar kajejenakan lalu nang tak lupa mudahan sehat terus bulah anak sampian lalu nang tak lupa madihin kita lanjutkan kepada ibu-ibu nang bubuhan pukismas nang pian hanyar datang nang itu sidin mangai imbah makanan mudahan buhan puskesmas selalu disehatkan mudahan tuh selalu pian nang dalam lindungan jadi nang berlanjut pian mana rusakan jadi tidak lupa kami melanjutkan nang lawan amang tadi bila hendak menjulung cepati mangai pian lamuninya lambat sawat kami ampihan jadi lawan Bang Amang ulun memadahakan lamun kada habis buku di ujar sidin kada ampih madihikan jadi lawan pian ulun memadahakan lamunnya habis buku hancur nih rakungan jadi Bang Mangai ayo hari ini mangai kita buktiakan buhan tamang kisah berang kita kah nang menyarah atau sidin nang bujuran jadi nang tak lupa ulun info akan kepada Bang Pian di sini sabarataan Tuhan pamangkih samberang kita bertemuan mudahan buhan pamangkih selalu para rezekian rezeki di dapat diberikan keberkahan jadi nang tak lupa mangai ulun infokan kepada ibu bapak pian nang sabarataan tadi kesan pangantin sudah kita doakan jadi dimadihin bila terbang bercapat kayaknya para kampihan jadi lawan pian ulun info akan terima kasih banyak nang mana tadi duit sudah memberi sawiran ulun berataan hari ini mendoakan mudahan berataan kita para rezekian kita sehat terus dan dalam lindungan jadi nang tak lupa ulun melanjutkan kita mangai madihin kikira kada lewas lagi kami bertahan kaina imbah ini kami besalawatan jadi amang begundul tina bededes beceret jadi nang tak lupa ulun info akan mata cium-cium ada sampai cium-cium lalu tak lupa ulun mana rasakan ada tulisannya cuman duitnya habis kadede lagi lapian kayak apa sawat duitnya habis mangai sidin infokan lawan ibu sidah nang pian hanya
mulai Sidin bejualan. Itu di toko Sidin suah nang papi ancau ni de mas korane jua didatangkan. Apabila pamadihin di toko didatangkan, kaina kami boleh kada minta bayaran pian, tapi sapi dan listrik kami sabueh sawang. Sabueh sawang jadi ulun pulang melanjutkan menyapa nang terakhir amang permintaan lawan nih bus awat pian nih bengaran jadi nih bus asat ulun tak salah beja minta maaf lawan dia jadi nih bus asat nang mana tuh bang pian coba beangkat tangan tuh yang tuh bus asat berduduk di kendaraan namun jadi lihat awak singgenalan mana beta limpuh duduk kayak bebinian jadi lawan pian ulun mama dehakan kayaknya juga Sidin sudah bebinian lawan pian juga langsung ulun doakan mudahan nih bus asat tahun ini bebini pulang Namunnya bus asat mangai bebini pulang pikiran nang tajua kan dereen puswan. kandaraan puswan jadi bang kami pulang melanjutkan sudah 10 menit madihin dilanjutkan jadi bemadihin kami 1 mat lagi kilai hendak bertahan kawan juga guru minta rela lawan pian kami 1 mat lagi madihin ampihan ulun mawakili kekawanan beretaan nah juga mawakili kawan pamadihinan jadi nang lawan ajil nang lalu di hadapan nang apa tuh dibawa hinta diwan sampian bila kilai wadai ulun mama dehipian atarakan kasini nyaman kami mamakan Karena pang benyo banyak kain nang di endeki mulai benyo aqua sampai nang benyo es ada heja di entare tapi nang wadainya ada mulai hintade lawan ibu sida terima kasih banyak pian sudah memberi apabila nih bang kami diundang nang katoko sampian gitu pasti jadi ibu sida ada 100.000 mangai pulang manambehi BRT 5 menit madihin kami lanjut jadi lawan pian ulun nang manarusi jadi terima kasih lawan pian sudah memberi mudahan tubuh sida sehat setiap hari mudahan tubuh sida selalu lancar rezeki dan juga busida kawak nang naik haji sedikit lawan pian kami main poe saumpama nang busida kaina naik haji jangan kada ingat pamadihin dibawai jadi lawan siana ulun memadahakan kepada bapak ibu pian sabar taat lawan busidah tadi memberi isawiran apabila naik haji tadi ujar pian jangan kada ingat bawa pamadihinan marah hadi bawa rasidi saurangan ulun nih bang jua ulun duitnya aja diberi pian apain tuh duitnya hendak bebini pulang amun kayak gitu jangan Sidin hakon memberi duit lawan pian nang istilah kata kita nang tadi mangai minta naik haji minta bewakan jadi lawan pian ulun main puakan bilang ini hendak benar pian bebini pulang karena babang amang ngitu bini di rumah kada bisakah memuaskan jadi lawan pian hari ini ulun padahi pian to tahu kah jadi gini amang hendak bebini lagi nang jelas kada tahu bilang ada pian padahi nah jadi hari ini amang mamadahi bini nang di rumah kada tapi memberi sesuai aja jangan salah hakam bini karena pak bini pian kada tapi memberi ulun tahu aja ma isyarat dalam hati pian wani saminggu kada tapi mandi anak ada mandi sudah 5 menit madihin dilanjutkan sadar madihin kami pulang bertahan ada 50 memberi sampian berarti
madihin dilanjutakan. Nang ini 60 langsung kita hitungkan 10 nang samanit kali 60 berarti 6 menit lagi kita lanjutakan. Terima kasih banyak nang memberi sawiran. Jadi nih 10 marah gesan amang amun ulun terus kabehnya kan sawiran. Bisa gini ulun hibak benar kantongan. Jadi terima kasih nang ini banyak benar pulang mangai catatan ujar nang nibus aspi kayak apa caranya supaya bebini belok. Ayo kita doakan mana nibus aspi liwar benar permintaan. Jadi nibus aspi bertaan kita doakan insya Allah doa kita cepat dikabulkan. 40 nang beamin kikira bulan kaina pacang pengujuran. Jadi nibus aspi sama-sama kita doakan mudahan bebini belok kaina tahun depan. Lalu Bang Ulun hendak menyapa pulang lawan nibus Yasir pian ini Bangaran. Jadi nibus ampah pian tuh bediam. Mana bus Yasirnya coba beangkat tangan. Iyakah nang beduduk nang pian berdiri nang ada di belakang. Dilawan pian ulun memadahakan nang ini bus Yasir mami cik HP nang pian di belakang. Pian hari ini pinanya bedangkakan bilenya bedangkak hati-hati sampian nang itu tak kapit mangai itu barang. Jadi bus Yasir nang dari ampah kasih nih pian datang bila duit pina banyak baik dibagi-bagi karena hanya titipan. Bila kada berduit jangan maatar catatan sudah 2 kali kada saling duitan. Lalu lawan pian ulun main muakan. Jadi nang betarus pulang kita ucapkan marahan nang 2 lagi mangai kita sambetakan karena maras juga si dimatar catatan kasih hitun bejelan. Jadi nih Bang Upik mudahan lakas bebini mudahan to Upik pian lancar rejeki nyaman gitu Upik pian lakas bebini. Kalau dilihat moha sadangai sudah bebini awak pina genal juga mangai pina tinggi pasti senjata Upik kayak bungkah gumbile. Jadi lawan Upik ulun memadahakan gesak aja pikai ikam dibiniakan. Bila inya bebini merasa ikam nyaman ikam tahu rasanya marinyuk di bumbunan. Jadi nang ulun hendak menyapa pulang lawan Abang Mukrim pian ngini Bangaran. Mana Abang Mukrim coba lihat di pian tuh ya tuh berduduk di kandereen nang hirang. Pian tuh berduduk wanas benar lawan kandereen napang sama-sama pian beewak hirang. Jadi nang lawan Mukrim kami doakan ujar Amang ini tadi ada permintaan mudahan Amang Mukrim tahun ini bebini pula. Lalu betarus kita bermadihinan madihin hendak bersatu mangai baik berdiri kita sudah pantat pinggang. Jadi kami berdiri kikirain behini madihin kami bertahan. Banyak terima kasih kepada ibu bapak di sini sabarataan nang mana tadi duit sudah memberi sawiran. Jadi bermadihin mungkin sampai di sini kami hendak bertahan. Kasihan kawan manguplo sambil taburingan saking lawasnya kita bermadihinan. Jadi minta rela minta maaf bertahan. Jadi nang abang tadi nang tukang ini bang mengene maatarakan. Terima kasih banyak kami manglah lawan pian. Cuman nih hasilnya kada berbagi sama kada memberi wibian. Jadi terima kasih aja kami ucapkan. Hanyar kami suah salawas pemadihin banyak benar catatan. Ini di bukunya liwar kabel benyakan. Berapa hasilnya kikira mangai jaka kada bepa di soberang lawan nang tubuh sidah kada denang 100 kita mandepan sawiran. Menang becatatan sebanyak 20-an tapi kada apa-apa tetap terima kasih mangai kita ucapkan. Pian to adakah juga memberi sawiran sakunang ujuk-ujuk sakadar maatarakan. Jadi Sidin sudah tadi memberi sawiran
sawiran. Ambil lawan bini harga 50-an. Iya. Coya tuli hati muha tukang sidin ulun memadahakan. Iya. Memberi 50 panuh penyesalan. Kayaknya nang bini lawas kenal tak dapat belum lagi beenakan. Jadi mangai pian langsung aja doakan. Nah jadi lawan pian kami doakan. Iya. Mudahan bini pian bulan ini betiana. Terima kasih kami mau ucapkan nang lawan ibu sidah nang ada di hadapan. Jadi ibu sidah tampulu mangamira hari ini ulun doakan. Mudahan sehat terus pian para jekian. Amin. Nah usaha pian berjualan sapi dan listrik lawan jual nang punsir. Mudahan tuh usaha diberikan keberkahan. Amin. Mudahan jual pian rejeki deres. Mudahan nang kaya hujan segala hajat pian mudahan dikabulkan dunia ke akhirat sampian salamatan alah salamatan jadi tak lupa ulun mau ucapkan lawan panonton kami pian beretaan nang ini busida ada beisi toko nang parang simpangan walangko iakah diberi ngaran jadi nang tak lupa kepada nih penonton biar nang sampai retaan bila hendak mencari sapi listrik nang sampian datangi ka toko sidin masalah nang harga dasar murah bujuran apalagi harganya gesan pamadihinan nang harga 5 juta jadi mangai 1 jutaan. Jadi wan pian baik kami doakan. Mudahan tuh usaha usai ampun sampian. Amin. Mudahan tuh usaha diberikan keberkahan. Amin. Mudahan pang jua pian selalu disehatakan. Amin. Apa hajat pian mudahan dikabulkan. Jadi terima kasih banyak kami lawan pian mudahan panjang umur kita di lain waktu lain berjumpa bola. Amin. Jadi lawan pian ulun mau ucapkan madihin hendak besatu karena 5 dihin bilang nang 2 jaman abang amang ini maantri duit sawiran menjulung nang becicit tunggal 20-an cuman sidin behujung tak dapat minyak pacat dari pamadihinan lalu mangai manggesak membawai bini bulikan. Jadi wan pian ulun melanjutkan sebelum bemadihin kami jilai bertahan. Ulun mewakili kekawanan bertahan banyak-banyak minta ampun minta rela lawan pian. Jadi nang ini kami sebelum bertahan hendak membawa pantun sebagai panutupan. Bilanya 45 itu kuridin patah ada patah sabile hendaknya dihiga kaca. Kami mengucapkan sakinah mawaddah warahmah kesan pengantin baru semoga bahagia. Ada serbang nyaman bila mamakan pemakin cuman bila mamakan duduk di pelataran. Ayo sabaretaan kita doakan pengantin hidup buhan pian diberikan keberkahan. Apabila ada itu jarum nang patah jangan pian disimpan jilai ka dalam hati. Bila kami matihin ada berkata salah kami meminta maaf minta rela hari ini. Terbang besar